dorong nak kikus kutang na bang. Ay, bang. Kurak sira le siya niti. Ujung dorong nak kipang cewira ni. Ay pikir dak tarap pa. Hataan lumok-lumok. Aling ngahiralin siya jagalo. Alam mo, Frank. Alam mo ba kereta nak kinsa? Bawa nak kereta misa. Sumiyak. Sumiyak mo rin. Diba? Sa interview sa kasi 2 kilo sa Parmakalas. Macam lagi ngais tu. Parlavo. Siguro bin ngayos tu. Ay, sunau tur bisa sa sira ke sorong dul ma. Sto nga sira kan nama. Sa Sabol tu amo. Daw min eh sono ko nakikus kutang ni. Kalau setengah lawan juga. Baru mentak dulu dia. Ah, peti tu. Double bos. Aduh. Jaga lomok-lomok. Ngama tu bebel lomok-lomok. Dia sudah. Dia Mosok gua. Depan paling kakak mau. Gitu. Baru rencana nggak saya suka. Ay mamar sa kaon mo eh. Puasa. Yan lang isa may yung nam. Tukim. Ay semua ni karai. Dan dulu yang nomor sudah lang isa may yung nam. Ini berarti. Oh nasi marlawa juga. Ni dulu. Soalnya dengan kami sah berbeda. Ina. Elang garu-garu tu nggak huwa nabi sih. Berarti antara kita dan kau mati. Iya. Lihat kok ni ba nangar ko sirok ko kuruba. Boleh. Mulu dikira-kira lah. Sian tabunu du sarang nikku mak. Marana gudang dusana ba. Dosa na. Nagurang. Iyo ba. Homa na tebu. Homa na marnasi. Gurang dosa. Ba, basa na ko nung sungon. Naro ako do ruaho. Nari dok konaking. Gurang dosa. Mulu menurut tau do lekku secara psikologis tak mungkin donanya rupani gurang dosa. Kusuk masuk. Secara hida masuknya kasul mal. Mulu hida nomor dosa tu dia benar na. Banga jelas tu abinarok ko hobi ya. Tu abin rokok ibu tu lain do. Sonare bro. Aina tu magot dole. Gurang dosa. Unang apa lah oti. Contoh, tu abin rokok jangan kikan. Mulu oti koti dosa, oti koti. Siap dibanding kok gurang. Oti koti madusa. Nangi doh suruh konon na tu abin rokok. Gabe sahat. Ale bulu gurang. Alani mostok ni rohana. Tujangun na mau malabak to abin rokok. Bau nak sige ko steno mal. Tujangun na mau malabak to abin rokok. Gabe lewat abin rokok. Gabe lewat. Selama. Iyo ate. Masuk akal. Ima mulu pisiologiku si nazol ma. Dia cuma do gurang dosa. Unang paloti mulu otik dosa. Nangi mau apa tunon atau binarokoi gak bisa. Ale mulu gurang. Tujangun na rumah apa ke? Tujangun na rumah apa? Gabi liwat. Berarti awal gua merapat nas pati. Wih, liu, bayak ko ma, ala ni mostok ni rohani gijangi. Itu jong mau balama. Liwat tadi. Mano ek tonga ni. Jong mau nangi. Oh lo. Itu jong mau oti. Itu jong mau. Berarti naik jong ati. Sah Berarti betul tu mana sini. Mulu Do, hatu gurang dosa tujung. dan tujong le. Liu. Lima. Ale ba ale ba lekku saya ni salah masih lagi perangkat desa. Tapi kita ron masalah. Ano tabi mo ba? Ano na ang gawi?